Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, taksao point riulak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Ka Jingshlei mentau senam ha Assam ka along ka Shyrkhei habag ladan hadu shispa ngut ki Briew ki balayam menta ka liur menen ka sngi ublei ladan arngut ki bayam uwei hagolaghat but uwei pat akarbi angalong district ladan hadu shilang lai phinyau hajar san spa ngut ki Briew ki balasakta haki district baper pakantop acara radio darang golaghat jorhat karbi anglong naugong bat asiba sagar district kagolaghat kadi kepala syakta na preng kini hakabakiladon hadu nyopo hajar ngut gibriu kipala syakta ka sarkar Assam kala penying hadu shispa absantli ging sherdara haringkat ka Jingïap di kimarba bikinong songsnong kipala syakta kibadan hadu sauspa san penrutuli gisnong kijakarab kipala jular hakani ke Jingshlei kidan jankot khatar hajar hektar bat ki jingripan kipala doe kidan hadu saupulai hajar telitam गुड मॉर्निंग गाइस देखो ये लाउडजान का हमारे इधर जो लाउडजान कार्बी आंगलोंग असम इधर में भी पानी हो चुका है बारिश कल रात बारिश दिया हुआ था रात को तो देखो इतना बारिश हुआ कि आदमी डूब जा रहा है उधर देखो आदमी डूब के Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jala ha ka benta jong ka Assam don kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrei ka jingmi jabo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan